Jadi yang seberang ya, air misalnya pembe ya. Be, keluar ayo. Bus barang nyatuan. Cicing, Be, aja dong. Ajak pengurusan yang coba ya. Cicing, ngejedok sampai ngejedok. Yang ke sentral entah ajak pengurusan bolon. Sia kabin nabi. Cicing ngejedok. Hanya tuan ke kadang sia jaing. Ya panjang gas tali nak je. Wait till you see them. No, 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 no. Harap jadah sampai dah kebar dah sia kabida-bi dah hirup dah dicekek wae. Oh no. Saya tahu martabak tah. Harap jadah dua orang be. Ya panas ai kali mujak saya ai. Garam bayu. Kabar sih bayu ke sentral yang beri diumbang. Siapa urusan bayu? Ya dah dua orang. Baru baik tangan. Tengah. Di jare amat iya, nama terkenal bagus merenya. Di jare amat iya, nama terkenal bagus iya. Ceng, ada ke mana? Tidak nyangan den lepas. Ih kadiran ya, coba tuh pang fotokan sakedan. Ngayanan teh. Pang fotokan teh dek tuh. Dek. Dia tuh pernah kena kebul-kebul dia kenangan dek. Kemana be aja? Waduh, kemana yang be aja? Beli martabak berenan. Kemana sih be aja? Ya dah dong ya. Beli martabak beren yang be aja ayah. Kapan yang aneh wak belur. Ayah awal gelis ya pas banget ya. Gua dain ayah mempunyai anchor keren ya. Ngaca lelai dekat-dekat buka lah jaing keren ya. Jaing keren biasa ya pas se-12. Tererereret. Tererereret. Tererereret.
Sebenarnya mah aing kemarin teu tega katanya mah atuh berhubung lamun henteu dikitukeun kurang lamun teu digebugan tah engkena tuman sampai irah ge urang bakal diganggu bae ku jelema kos kitu mah geus ya ayeuna geus manggih nyanan kan encan pugu aing ge sia lamun jelema ka gugu masa semanggih enggak saya enggak mareh ka panggil enggak jauh gingana buat aja ajur ya masih kos kenteng ka jajak gitu apa itu mana le Ngalah solo, nanto. Kan yang kayaknya udah bedog. Kira apa yang kayak doma? Karena aing mananya. Oh, cuman tuh. Lamun gas, ngopi bae ka ditu. Aing jeung dandut lur ngopi. Oke, sip. Long, awe tuh. Mantap. Tah, berarti ieu tanggalan dirinya. Wih, mantap ketemu di Tanah Abang mah harga 75-an teh tah. Sarini. Eta. Bule. Neng, kenalan sorangan le? Eta naon? Teh jero aing. Teh iya. Misalnya urang di tangan Be. Hicang jeung meuli es non ya. Oh, teu nuhun teh. Neng kenalan kan? Boleh. Nah, rasa Cinta. along. Sa ngaranna? Gandut aing deui. Sama Neng, orang mana Neng? Orang Panyembir. Deket masih Usman, anu kemarin kurang gebugan teh ya. Mal gagal kamu. Aing berangkatkeun bae ulah sieun kan anu pokona mah. Oke, gebugan deui gampang ya nama. Aduh, aing kapilang ku budak ya aing. Langsung adi sudah kemen. Pencet banget siap boleh. Pencet sia daek. Dagang ku aing bae sia. Tanya li aing nyiksa ini. Ulah sia doa hayang ya. Boleh. Aing kitu carana mah sia. Neuk saingan ya aing. Hayu. Oke, aing mau ngalah saingan ku sia. Aing mau cari kieu. Geus ulah loba omong, jangan sungguh sia buat ternak tah. Ulah saingan atuh, heuh jangan naon. Terus kudu kumaha? Heuh lah harek balik bae. Wah, nek balik ning urang balik ya. Sore nya kieu. Dek, isukan orang. Jalan-jalan pakai pro antete. Ke sekolah pakai pro antete. Pas banget. Le. Airan. Le. Aing dek dakan dukun aya dukun dah. Sia nanya ke dukun jeung naon? Aing dek pala tahu ya we. Aing dek saya kan jeung si Alon tu si Dandut. Oh, iya. Aing nangankeun. Anu satu suman.
Pula ponya dulur. Pula poho aja suprek.